pozdrav Raja u novom izdanju. Malo da izađem, nešto sam ovdje čopao, sjebao. Moram cvike uvući, koje mi najbolje stoji, šta vi mislite? Uz ovaj style Nicolas Cage ili Brad Pitt, može kako god volite. Malo da vas nasmiješim. Možda ove i ove. Pišite kez, dvica, trica, čurka, peca, nebitno. Poredit ćemo. I ove, tu nosim sunce, sija, danas super je dan, ali eto, ranicu sam napravio ovdje neku, pa zbog toga. Ni slušam, ni ove. Imamo i više, sad ne znam, jedne moram. Jebim ti ovo, kanape i to. Dobre svi ovi rejbanke, znaš. Mogu i one, ali dobro, ispašću kada sam kriminalac neki. Mogu i ove, evo nisu ni ove loše. A nekako mi one najbolje pristaju, ove su nekako gantove, ma nije džaba Amerika. Ove su nekako picobello. Signor, io voglio vedere, grazie. Quanto costa? Mila. Vidimo se u sljedećem live-u. Prijatno živjeli, odu popit kafu neku. Mrdica je tu. Mođedine ćemo preletiti. Pa ćemo otići malo do Ukrajine. Mahanje od bireta. Živjeli.